twongeye kubaha ikaze inshuti ba Iwacu TV ndetse na Great Lakes Today. Nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya tuba tubagezaho amakuru agezweho haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yego, aho hose rero tuzengurukayo tukababwira uko icyumweru cyagenze, umutekano byari byitwaye bite, cyane ko uyu munsi turaza kurebera mu burasirazuba bwa Kongo, niho turi bugiye kureba uko byari byitwaye. Hagiye haba saga nyinshi, haba hagati ya FARDC na M23 n'abambari bayo, abambari ndavuga abambari ba FARDC. Ubwo turaza kureba uko umutekano wari umeze. Muri iki cyumweru hagiye havugwa intambara zitandukanye, aho M23 yahuye n'umutwe ubu kugeza aya masaha utaramenyekana Isake. Haba imirwano ikomeye cyane, aho amasasu yavuze cyane. Abaturage noneho ngubu bavuga ko bavuye mu byabo kubera iyo ntambara. Umutwe kandi se utaramenyekana uje kurwanya M23 biba bitaramenyekana. Hari igihe baba bataramenya imitwe ibizwi, ariko bataramenya ngo ni bande babateye. Urumva hari n'imitwe myinshi igera muri 200 na FDL nayo bwayo hari za Nyatura, hari za Pareko, hari za urumva imitwe igera muri 200 na yose kuri ku ruhande rwa Kongo irarwanya M23. Ikindi mu ijoro ryatambutse humvikanye urusaku rw'imbunda nyinshi, abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC basakiranye bo ubwabo kubera kudahabwa umushahara. Bamwe barawuhawe abandi ntibawuhabwa. Ubwo rero bari ku rugamba bati twebwe tujye kurasana, namwe muzigare muri guhembwa ababakandira akanyenyeri, natwe turi mu muriro mu masasu. Urumva rero ko ari ikibazo, n'imbunda zumvikaniye iminembwe. Urumva ni ikibazo rero niba FARDC itabasha ihemba abasirikare bamwe abandi ntibahembe, kandi bose n'abasirikare b'igihugu, bose barimo kurwanira igihugu. Urumva ni ikibazo, ni nk'amacakubiri abaje mu gisirikare. Urumva niba batangiye kurasana hagati yabo, urumva no kwagushyira hamwe ngo bajye kurwanya M23 babashe kugera ku ntsinzi kandi batumvikana, ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Kandi nanone tugarutse inyuma, muri iki cyumweru humvikanye abagororwa baburanye ku itariki 4, aho baburanye ku itoroka ryabo. Batorotse gereza, ariko barashinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu. Yego, ni gereza y'Amakara rero hari Kinshasa, aho nabonye bagera mu 100 barashwe, abandi barakomereka, abandi barapfa. Hakaba hajemo rero no kubashinja ko bamwe muri bo ba profise bafata abandi ku ngufu, abagabo bafata abagore, n'ubundi bose ari abagororwa. Nabonye ejo bundi rero noneho umuyobozi wa gereza barimo kumuhigisha uruhindu. Baramuhiga kugira ngo barimo kumuhigisha uruhindu, bavuga bati ibi bintu nta kuntu utari ubizi nk'umuyobozi wa gereza, ni gute habasaga nk'iyi ngiyi. Kuko bivugwa ko hari abacunga gereza bagiye mu mfungwa bararasa. Bikavugwa rero ko nabo bashobora kuba abo bacunga gereza babiri inyuma, bari inyuma y'izo mvururu zavuyemo urupfu rw'abo bantu bose, ndetse n'izo saga zindi zabaye. Niyo mpamvu rero bari guhiga uwo muyobozi wa gereza bati ibi ngibi byabaye, ni gute abacunga gereza bajya muri gereza habaye saga nk'izi bakarasa abagororwa. Ariko nyine hari showa ziba zananiranye, hari igihe n'abagororwa ubona bafite umuriri. Urumva ntabwo bagufata n'imbunda kameme, zihagaze ntabwo bazumva. Urumva ariko gufatana impoho uri umucungagereza nanone so waba ari ikibazo gikomeye. Ibyo rero nahoze ndeba ejo, nahoze mbona abacamanza abakora mu rwego rw'ubucamanza barimo barega minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba, bamurega kuri minisitiri w'intebe Judith Suminwa Turuka, bati waduteje, bundi ntabwo minisiteri y'ubutabera ariyo ikwiye kuba idufatira icyemezo. Kuko minisitiri w'ubutabera waravuga ati ngiye nashyizeho icyemezo cy'uko iyi gereza, ko iriya gereza yemerewe kujyamo, ni gereza y'Amakara turimo kuvuga, yemerewe gufunga imfungwa 1500. 1000 gusa na 1500, ariko kugeza ubu ngubu harimo 15,000. n'ubucucike. Urumva bikubye inshuro 10.
ese ubwo urumva ahubwo abagororwa bari bafite impamvu zikomeye zo gutoroka. Nyuma yaho rero bisakaye imiryango mpuzamahanga irengereye ikiremwa muntu igasakuza iti nyabuna ni gute ahantu hari bujya abantu 2 ari kujya abantu 20. Urumva niba gereza yagomba gufunga abantu 1500 akaba ari 1015 ari mu bucucike bukomeye. Bimaze gusakuza rero Minisitiri w'Ubutabera aravuga ati ashyiraho amabwiriza ati noneho ba bantu bafite ibyaha bafungiye ibyaha byoroheje mubare kure batahe abandi turebe ukuntu twagabanya ubucucike. Naho ngo barabarekuraga bagataha bataha bashinjacyaha bagahita noneho bohereza y'abakubye kabiri babandi batashye. Urumva cya kintu cya corruption nicyo kiba kiri cyinshi cyane cyangwa se mu nyumvishirize. Ugasanga rero niho havutse amakimbirane kutumvikana hagati ya Minisitiri w'Ubutabera nabo bacamanza ati ni gute ndeka abantu mvuga ngo abantu bafite ibyaha byoroheje bari kure kugira ngo tugabanye ubucucike muri gereza namwe mugakuba kabira bo mwoherezayo. Urumva rero ni ibibazo bikomeye biri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umutekano muke, aho usanga mu byiciro byose nta mutekano uhari. Murumva ko mu magereza ari ibintu bikomeye cyane, abagereza n'abacungagereza barasana, abandi bakarwana, abandi bagafatwa ku ngufu, ndetse iyubahirizwa ry'ikiremwa muntu rigahohoterwa rigahonyorwa. Ngire ngo mu ntangiriro z'iki cyumweru n'ubundi nibwo twabonye hari igoma bagiye gushyingura umuhango wo gushyingura abantu bagera muri 200. Ariko hakibazwa aba bantu bapfuye ryari, bishwe nande, imirambo yabo yari he kugira ngo bayegeranye igere kuri 200. Nahoze ndeba abagore b'abakongomani hari abarimo kurira nyama bavuga batabayoboza ahangaha baraje bashyinguye abantu 2 muri 200 bahise biyakiriza imodoka barigendeye badusiza hati basize mayiti batazishyinguye. Ari ibibazo ubona ko ari induru nyinshi abantu bibaza aba bantu bapfuye ryari, bishwe nande, bari babitse hehe. None ikindi gitangaje harimo muri abo bari baje gushyingura harimo n'abari bari kuvuga bati twebwe baduhamagaye ngo tuze dushyingura abantu bacu none twaje twababuza. Yego, hakibazwa abantu 200 bose barapfuye bishwe, none imyirondoro yabo yayobekanye. Kandi kugira ngo babike abantu muri morgue haba hari imyirondoro yabo, hari amafishe buzuza, uyu ni runaka ufite imyaka runaka, umwene runaka, gutyo ku buryo haba hari imyirondoro y'uwo muntu ubitse, uwo murambo ubitse maho ngaho. Abantu bakabaza se abantu badafite imyirondoro, abantu batazwi igihe biciwe, batazi uwabishe, aba bantu byagenze biti? Yego, ni ikibazo gikomeye rero. Urumva ko abantu barapfa ariko imibare tubona y'abarashwe ku rugamba y'abishwe igaragazwa niyo mike. Niyo mike. Reka noneho twinjire mu kibazo cya M23 aho ihanganye na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, hakazamo abacanshuro mu ntambara yabo ikomeje. Mu Abanyakenya bo ntibagezeyo ra? Abanyakenya nabo bagezeyo. Kenya iriyo, za Sadeke na iriyo. Ariko M23 ikomeje kugaragaza ko ifite ubushake bwo kurwana intambara, aho ubona ko ibice binini igenda ifata yigarurira mu rugamba igenda itsindamo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abandi batandukanye, harimo iyo miryango ya Sadeke. Ubona ko harimo strategie militaire yo kuyobora, aho bafashe hakaba ituze ariko hakaba n'ubuyobozi buri stable. Ni ukuvuga ngo ahantu M23 ifashe ibwira abaturage ati mutekane, mukore business zanyu, muhinge, mworore, nta kibazo. Igahita ishyiraho ba mudugudu na ba mutwara sibo n'ibiki byose, abapolisi bo gucungira umutekano abaturage, ikigendera. Ejo bundi nahoze nganira n'umuntu uriyo, ambwira ko bafite ikintu cya leadership cyiza cyane muri systeme ukuntu yubatse y'imiyoborere, ku buryo babasha gukontorora buri gace bafashe, ndetse na step zigatangirwa ku gihe.
Sterepo ni message zitangwa buri gitondo cyangwa buri mugoroba yuko agace karamutse k'umutekano umeze. Urumva ko rero iyo ni gahunda nzima M23 ifite bitandukanye naho FARDC bayafasha. Kuko FARDC yafasha ahantu kimwe ugomba vuga FARDC n'abafatanya bikorwa bayo barasahura bakagera bate bakamenasa abaturage ugasanga abaturage barahangayitse, ariko yo yahantu hafashwe na M23 abaturage bameze neza batekanye bakorora bagahinga bagakomeza business zabo ntibabone ko babaye menase umutekano wabo wahungabanye. Bura rero iyo ukurikiranye cyane neza ugashyiramo n'ubusesenguzi ubona intambara ya Kongo by'umwihariko, reka twirengagize indi mitwe ko hari imitwe myinshi, turebe umutwe wa M23 na FARDC. Iriya ntambara iherezo ryayo niritaba ko M23 ihabwa uburenganzira iri guharanira ntizarangira, kabone nubwo hakoreshwa imbaraga z'umurengera z'amahanga, M23 ikarwanwa ikirukanwa, hashobora kuzabaho ikindi gihe nk'uko twayiherukaga mu myaka yashize, tukongera kuyibona igarutse. Ariko ndahamya ko kuri no shuro amahirwe bafite batazayatera inyoni. Ntekereza ko ubushize wa mugani uribuka ko barabaganirije basubira inyuma goma ntibari bamajije kuyifatara, ariko ntekereza ko ntabwo nabo bakongera gukora ikosa bwa kabiri, kuko ahantu bafashe habatwaye imbaraga, nabo bapfushije abasirikare batakaje byinshi kugira ngo bafate aho bari. Kongera gusubira inyuma rero, kuko bwa mbere ibyo babasezeranije ntabwo babibahaye, ngo niyo mpamvu bakirwana. Ntekereza rero ko ubu ngubu badashobora kongera gukora ikosa ryo kongera ku withdrawing ngo bava aho bari bafashe, kuko urabizi ko Kongo ibabwira ati mwebwe musubira inyuma byo muri Sabyinyo bye hariya, ibindi tuzaba tubiganira nyuma turi uko twabagenza, tubone tuganire tumenye ngo murashaka iki. Ubundi M23 ijya kuvuka ngira ngo ni Mouvement du 23 Mars, bayisezeranyije ibintu byinshi, kuko buriya yagiye kubura intambara bitarashyizwe mu bikorwa. Yego, amasezerano harimo guhuza ingabo, gusaranganya ubutegetsi, ariko ntabwo byakurikijwe. Kabila yarabyirengagije, Joseph muto Kabila yarabyirengagije, ubwo birangira nyine abo bahungu bongeye kwegura intwaro zabo, bongera gusubira kurasana na FARDC. Icyo baharanira n'iki nyine ni bwa burenganzira bwabo, ni bya bindi basezeranijwe batahawe. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu ubona nyine bakirwana. Twagiye tubona amasezerano ya Rwanda, Nairobi, ahuriyemo ibihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Harimo n'u Rwanda, bararuhamagara narwo ntibajya barusiga. Ariko mu by'ukuri aya masezerano yo yagiye afailinga, ntacyo yagiye ageraho. Kubera iki? Aya masezerano njye mba nibaza ukwiye kuganira n'undi ninde. Ukwiye kuganira n'undi mu mbone yanjye, ukwiye kuganira n'undi ni M23 hagati yayo n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhagarariwe na Antoine Felix Tshisekedi, bakicara kuri table ronde bagasharinga. M23 turasaba iki, ifite dokima isaba turasaba ibi, hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga ati turabaha ibi ntitubibaha, turabaha ibi ntitubibaha. Hanyuma M23 ikongera ikagaruka inyuma ikareba koko nimba ibyo yahawe binejeje, aho haboneka amahoro. Monsieur Faci Beto rero we aravuga ati je négocie pas avec les terroristes. Abagane n'abateroriste abo yita umutwe y'iterabwoba, ubwo ni M23. Buri gihe akunze kumvikana avuga kimwe na leta ya Kongo yose ivuga iti ntabwo tuzigera tuganira na M23, ntabwo tuganira n'inyeshyamba. Ngire ngo niyo mpamvu za leta ubwazo ziricara, leta y'u Rwanda, leta ya Kongo bafashijwe na leta ya Angola, Joao Lourenço, Kenya nayo bijyamo, ariko still igisubizo cyarabuze, kubera ko wagakwiye kuganira n'undi ntabwo ari bo baganira. Niba atari bo baganira rero ntabwo igisubizo kizaboneka, kuko abantu bafitanye ibibazo nabunga bagakwiye kujya hagati y'abantu bafitanye ibibazo. Niba rero baheza M23
bakajya buribuka ko hari n'amasezerano y'agahenge yagiye asinywa ngo icyumweru kimwe ibyumweru bibiri, ariko muri ka gahenge bamaze kwemeranyaho nyuma y'iminsi 2 ntabwo kigeze kamara iminsi 3. Gacaga rimwe bwa kabiri tukumva ngo FARDC ngo yubikiriye M23 ngo yigabaho agatero cyane, yigabaho agatero shuma, bikarangira M23 nayo ihagurukanye imizi n'imigara igakubita ikabifashe n'ahandi kandi kiswa gahenge bikarangira binaniranye. Nta mubare uhamye uzwi w'ingabo za M23, ariko ibikorwa byazo byo bigenda bigaragara, aho kenshi ari abacanshuro bayigabaho ibitero bikarangira bakubiswe ndetse bagasangwa n'aho bari bakabakubitira mu kirambi. Urumva rero iki kibazo kizakomeza kugorana igihe cyose uganira n'undi atari abafitanye ibibazo cyane. Hanyuma buri ugiye kureba ubona kuki u Rwanda ruvugwa cyane muri ibi bintu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugasanga ni kenshi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye abisobanura, haba imbere y'abanyamakuru, haba imbere y'inama mpuzamahanga, bashinja u Rwanda gufasha M23, gufasha abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari mu ntambara iharanira kurengera uburenganzira bwabo. Yego. Hanyuma nkawe rero Jean Damascene, iyo ubona intambara nk'iriya ya M23 ihuna FDLR na FARDC, by'umwihariko FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, ikiri no gufashwa na bamwe mu bajenosideri bakuru bagiye bahunga mu bihugu bitandukanye, ubona M23 yerekeza he? Ntekereza ko kira ni ikibazo kiri mu mateka, ariko abanyekongo bazi, leta ya Kongo izi impamvu yacyo, nubwo idahwema gushinja u Rwanda ko ari rwo rushyigikiye M23 bari rwo, ndetse M23 ari abanyarwanda. Ngo leta ya Kongo n'abakongomani bose muri rusange cyangwa se benshi barabizi ko bari n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi ahantu abavuga ikinyarwanda ntabwo baba mu Rwanda gusa, n'igice cy'Ubugande tugeramo abantu bavuga ikinyarwanda na zahehe bavuga ikinyarwanda bari ibihugu byinshi. Bariya rero ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda baharanira uburenganzira bwabo. Urumva rero bitwaza icyo ngicyo bakavuga ko u Rwanda ari rwo rubashyigikiye, ari rwo rubafasha, ariko mu by'ukuri ukuri barakuzi. Ubwo yo bariza u Rwanda bati ni mwebwe soko y'umutekano muke hano murasirazuba bwa Kongo, u Rwanda narwo ruravuga ruti turarengana, ahubwo iyo FDLR mucumbikiye aho, abo bantu basize bakoze amahano, basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, cumbikiye nibo babangiriza, nibo bahora bica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, nibo bahora bateza ibibazo by'umutekano muke hariya. Urabizi ko hari operasiyo ngere ngo zigeze zikorwa nk'ebyiri. Hari operasiyo Kitona yo mu 1996, aho nyuma yo kuko RPF ibohoye igihugu yahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'1994, abari ingabo za FARE, Force Armée Rwanda za Habyarimana cyangwa se inzirabwoba bagahungira mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko bakaza gushyirwa mu nkambi ziri hafi n'ubutaka ku mipaka y'u Rwanda. Mu masezerano mpuzamahanga agenga impunzi kirazira ko washyira impunzi ku mupaka w'igihugu zahunze. Icyo gihe rero iyo yari intambara ya mbere kubohora Kongo, aho perezida wa Repubulika kenshi yagiye abisobanura. Kagame icyo gihe yari na General Major, ari minisitiri w'ingabo, bakabona vice president. Ndibuka yabisobanuye muri Amerika avuga ati twaravuze byararangiye, twagaragaje ikibazo cy'impunzi zivanze n'abasirikare bahoze ari abahabyarimana ariko ntibabyumva. Habayeho sasa intambara ya mbere kubohora Kongo. Buriya niyo ugiye kureba usanga hari imitwe myinshi y'inyeshyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yaho,
ariko ntiyari ifite ubukana nko muri iki gihe dufite tugezemo, kuko wasangaga ari abantu imitwe y'inyeshyamba iri aho ngaho yicukurira amabuye y'agaciro, biri aho ngaho biciriritse. Ubwo muri iyo ntambara ya mbere yo kubohora Kongo ni nayo yagejeje Kabila, Laurent Désiré Kabila ku butegetsi. Laurent Désiré Kabila ya Mobutu. Ya Mobutu. Ubwo urumva ko iyo ntambara yo kubohora Repubulika ubwo ni cyitwaga Zaire. Yari intambara yo kubohora Zaire, yari yobowe na Mobutu Sese Seko. We yarashyigikiye Habyarimana, sinzi ngira ngo n'isano yari bari n'inshuti cyane. Aho noneho yatorezaga ingabo za FAR, ex-FAR mu mpunzi ndani kugira ngo zigaruke kongera guhungabanya umutekano, cyane ko turanabizi intambara zo mu majyaruguru z'abacengezi ntahandi bazaga baturutse ni hariya muri Zaire. Yego. Iyo ntambara rero ubwo iyo ntambara ya 1996 kugeza 1998, sibyo? Yego. Kabila nibwo yagejejwe ku butegetsi, bahiritse Mobutu. Ubwo ni Laurent Désiré Kabila Père. Père. Noneho muri icyo gihe Kabila yari perezida, Kabarebe nibwo yabaye minisitiri w'ingabo w'ibihugu byombi, yari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Icyo gihe yari afite ipeti rya koroneri. Yego, yari afite koroneri. Noneho ureba hano umurenge uhera guhera 1996, ubwo urumva yayoboye hafi imyaka 2. Kabarebe ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ivuye ku cyitwaga Zaire. Ku itariki 19 ngira ngo Nyakanga 1998 nibwo Kabila yirukanye Kabarebe mu ngabo. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa amwirukanye, hatangiye kuvuka indi mitwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho ifite intera zikomeye cyane. Icyuho cyari kibonetse. Urumva nka Kabila mukuru, Laurent Désiré Kabila, ise wa Joseph Kabila, wari ufashijwe kugera ku butegetsi, by'umwihariko ari umuntu wikorera ku bucuruzi bw'amakara. Yaricuruzaga amakara, intambara yaramunaniye, yibereye Tanzania. Bakavuga ati ibyo byose umuntu tubona uhanyanyaza mu barwanya ubutegetsi bwa Zaire buyobowe na Mobutu, reka twifashije Kabila, Laurent Désiré Kabila. Bamukura iyo rwose, bamukura mu makara, bamwicaza muri presidence. Umuntu bitwa Innocent Bisangwa ariwo bahuje bagahura, yaje yiyambariye amasandari nk'uko. Intambara barayirwanye, u Rwanda ruritanga rushyiramo imbaraga, kubera ko rwari ruremerewe n'umutwe wa ex-FAR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi. Nta n'icyizere bari bafite ko batagaruka ngo nabo basubire ku butegetsi, kuko byari bikiri bibisi cyane. Cyane icyo gihe bajyaga banatera mu majyaruguru y'u Rwanda, gutyo bakundaga kugaba ibitero cy'abacengezi. Hanyuma ubwo Kabila muri wa murego we mwinshi cyane, nyuma yo ko ageze ku butegetsi, uvuye mu ishyamba ukaba ugeze muri presidence, uvuye mu makara ukicara muri presidence, bari ibintu bikomeye cyane. Atangira kubona abanyarwanda bari muri guverinoma ye, cyane cyane bari mu ngabo, ko bashobora kuzamugirira nabi. Nibwo ku itariki ya 18 Nyakanga 1998 yahise yirukana Kabarebe mu byumweru 2 bikurikiye, n'abandi bose b'abanyarwanda bari mu ngabo arabirukana. Yigumuye ku wamuhaye intebe, bamwe bagenda bicwa. Ubwo rero ku bantu bazi amateka icyo gihe bari banariho barabyibuka, intambara ya Kongo haje kubaho noneho
intambara kabiri ariyo ya operasiyo Kitona. Operasiyo Kitona yo ni intambara iri no mu bitabo bitandukanye aho ari intambara yakinwe mu buryo bumeze nka filime. Nayo n'ubundi yaje gusozwa neza. Ayo ni amateka. Ni amateka twari dusubiye inyuma. Operasiyo Kitona buriya yari yo kwemeza Kabila. Nubwo bitaje kumera neza, ariko ni intambara yarwanywe mu buryo bumeze nka filime nk'uko tumaze kubivuga, ihuriramo ibihugu 9. Cyane iriya ntambara abayirwanya barayizi, harimo umunyazimbabwe ngo utyaye cyane. Umunyazimbabwe wavuze abo kwa Savimbi, ingabo za Angola. Sadek rwose kiragiye yari ifite umurindi. Sadek yari ifite umurindi. Sadek yari mbi cyane kiragiye rwose. Noneho ingabo za Angola zari ibihumbi 10 zari zimaze igihe ziri muri Repubulika Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville. Nabo zaragiye kurwanayo, zari ziri hafi rero hariya. Zahise zambuka amazi rwose zitazinyaruka. Kitona bureri hafi n'umupaka wa Angola. Ibaze noneho zahise zizi izo ngabo. No kwambuka gusa. Ebana ngo yabaye intambara, abayizi barayizi cyane, intambara y'amazuku. Hariya rero iyo ugiye kuhareba niho usanga muri izo ntambara ebyiri tuvuze, niho usanga hari ishingiro ry'umutekano muke. FDLR ntiyigeze iranuka, yakomeje kwiyubaka, yakomeje kugenda itera u Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu. Muri turibuka mu bice bya Nyungwe, aho batwitse ariya yari wa mutwe wari uhagarariwe na Sankara, ariko Sankara nawe yari umuvugizi w'iyo mitwe yose y'ihuriro za MRCD. Afite akarimi mbega umugabo yararyongora kukagira ngo ari muri Nyungwe kuko yibereye mu birwa bya Maurice. Buriya itangazamakuru ni umuyoboro wagutse kandi munini. Itangazamakuru nini, inkota ya mujya abiri rishobora cyane yakize ikanica byatewe n'uko ikoresheje. Buriya tuzanabigarukaho cyane. Buriya turebe mu Banyarwanda byari bimeze biti igihe havugwaga iriya ntambara. Hari abantu twahuraga bakambwira ngo ese nibyo ngo bageze muri Kongo. Urumva kumva ko biri muri Nyungwe ni mu Rwanda, ahantu hahitaga bumva ko kabaye. Igikuba cyari cyacitse nuko inzego z'umutekano zakomeje guhumuriza abaturage. Ntabwo byari byoroshye. Yego. Ariko ngira ngo iyo filime nayo yarangiye neza. Sankara byarangijwe agejeje imbere y'ubutabera. Arabanza aranatakamba kubita urupfukamiro hasi asaba imbabazi cyane. Ibyo ntitubitindaho, reka twigarukire kuri M23 n'urugendo rwayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko nk'ubutaka bwayo, ubutaka bw'abasogokuruza bayo iri guharanira, bashaka kuyimenesha ngo igende. Twahoze tubona mu mbone yacu ko M23 ihagaze nuko mbona byagenda, ariko ku giti cyanjye, mu bitekerezo byanjye, nkurikiranye igihe M23 yatangiye kuvugwa, intambara yarwanye, izo yatsinzwe n'iziri gutsinda ubu, M23 nihatabaho guhabwa amasezerano yifuzwa nayo, bizarangira iri Kinshasa. Bizarangira yisanze Kinshasa. Monsieur Faci Beto bamukuye mu ntebe. Kuko ubu ngubu irasaba ibintu byoroshye. Buriya nka Tshisekedi atekereje kure akavuga ati reka M23 ubu iri muri Kivu y'Amajyaruguru, aho kugira ngo igumye ifate ibindi bice, ifate Kivu y'Amajyepfo, ifate za province za Bakongo, izansanga hanga Kinshasa, reka nyihe Kivu y'Amajyaruguru yose
ikore referendum kiba igihugu cyayo kiyobowe ya balkanization bavugaga rero birabaye aha ariko kandi